Ta lo fatu le tai au le tatu ainga au kila ni nei. Ya fata lo fatu I matuo le fale. Ya lo tau te maa fai au ma tinai alupe. Ya mai se fo le wasenga le no fo ato ya te utoi. Fai au ma o tau fale tua. Ya le lasi le tatu ainga I au kilangi nei, ya mai maunga te tele se iau o lava ia tatu whanau. Ya ma lo le whatoa toa. A lo fo le tau atai le ngā luenga le atua ma lo na whina ngalo. A lo ati a te utau le au whai ngā luenga I lau tau langolango. Ya ma le so swani I au tau mātua. Whaasolo ina le whai ngō whiel tatu ngā luenga. A vai tātou te waawai leo langa e tusa ma le wainga le tuspa ia ma le whina ngalo le atua. Wa solo ina le whaingo whia le tātou ngā luenga. Tala le tuspa ia e wha solo ina leanga tele le lalangi. E ngā lue ale atua. Ngā lue ale atua e a waulo na whina ngalo mam. Ya fatalo fatu I paanga LEM I lungo wa lesi fasalalau ya pa lole soifua mai se fo le tino keriso ya o le tua bo wele ni ava no tanto te ma futa tapu ai ma fa so ai ala le fionga po ia ale tua Ele fa tasi ele fa luo no talo noa I le tunu I Samoa male. Tu penga te whai langi o le taua tai au I Samoa male si o mianga o le lotu. O le taua I le vāo tangata I tutu le fionga le atua mo tangata I le lotu ai le anu I le fionga le atua I le submit I le fionga le atua. The real battle tomorrow in the religious world is a battle between those who submit under the authority of the scriptures and those who don't. E al dato o tunu la o le tunu tapua I tangata malolotu I le atua. Ia o le moni na tai au. E tato te whafta iai le atua e ngalue mai le atua e whaamawhana whana o tato loto ma so o le leile vaenga. O lo ta ua le tuspa ia o le autotoi. Ya lo ta ua le whaperetania the remnant of the kingdom. Ya malangona ai le whiruwai o le alofa ma le whaamawhana whana ai. Wai le ai sese whaamawhana whana ina le autotoi lea o le autotoi ai whaamawhana whana ina le autotoi. The remnant will comfort each other. Hallelujah. So le Langona fo le mawhana le tai au, ia tu sai ma le tātou mawhutanga. Si sua lau tuspa ia I le mātaia e lua se fulu ma le walu. Poi tau masani I loa fo I le whaatasi le whaalua na la ungaina I tonu o le tātou fo le lotu. Ia whaalava mai lava le ao le atua I eise mea o mana o le li I whaamalosi le tātou whale. O upo se fulu mare walu. Ia I le lua se fulu. Se I whamai a mene pe ua o I eilo sui. Ia tātou whaitau whaatasi, o na maliu ane aile o Iesu, ua whetale I atu I a te I lātou. Ua tuina mai I a tau le pule o malava I le langi ma le lalolangi. O le nei, I outou o atu e whainu o malava masoo, ma pāpatiso atu I a te I lātou I le suafa o le tamā, ma le atalii, ma le anganga pa ia. Ia outou wa o atu I a te I lātou, ia tausi I mea uma wa o whai atu wai I a te outou. A outa foi, o te I a te outou iaso umalava, e o lava I le ngata anga o le lalolangi.
Eo. Am whai o te toi whai e se whalili unga tala i le fionga lea. My paraphrase. Ambea. Ua whetale i atu e sui o na soo ma tā tau lana e kalesia. Ua tuina mai a tau le pula umalawa i le langi ma le lalo langi o le nei. A o outou o atu. A o outou ngā lulue. A o outou watiae. A o outou whaali atu outou. A o outou moli mau atu. A o outou wanga le lei atu. A o outou awa i atu li so saieti. A o outou whasanga i tofu to whonga ese. Fola le tala le lei. Fau ni so o mole malo. Papa tiso tu ia te ila tau suafu le tamā, ma le alo ma le anganga pa ia. Au maia ila tau i le mafutanga o le au pa ia. A o tonu la upu ia ila tau. Ia i loa ma malama ma sava vali ai. Loto te tele e lava lo walofa tu noa mo tau mana onga. Aua o te whaatasi ia te o tau. Iaso uma lava. Se ia whaataun uina le ato o toa o lo fina ngalo. Whaatata wina e a mata tu nei si a ho i le ngā taanga o le lalolangi. Whale o tere mai sawa mena i le atua. Let me paraphrase that in English. Jesus spoke to his disciples then and to us, his church of today, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, as you are going, as you are working, as you are building, as you are making yourself known, as you are witnessing, as you are showing kindness, as you are participating in society, as you are facing various trials, proclaim the gospel. Make disciples for the kingdom. Baptize each and every one of them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bring them into the fellowship of the saints. Correctly teach my word to them, so that they would know, understand, and walk by it. Be strong. My grace is sufficient for your needs, for I will be with you always until my purpose will is fulfilled, starting from today till the end of this age. Amen. Amisa mo po mo Yesu. Every church is unique. Ese ia le whapito o whale tangata uma o le atua. E tasi ale kalesia le atua. E ngalue ina mātia ena le kalesia le atua I whale tangata. E iai ale me whapito ai le whale tangata. Ma lea whale tangata o le atua. O le tātou whale le nei, e longa alo na whapito e ese mai ei whale lotu uma. O le whale lotu o le maaola ngā luenga wha evangalia mo le atua. It's Livigisitone Evangelism Ministry. O le mafuanga fwai le te penda I le atua lo tau mātua. Mo le whapito ese lea. E ona wala wina ma o na ngava. O le mafuanga foi le nai, o whamanuia ma iei le atua, o wha upenga ina o tau le atua, o ai ma iei le tio, o ngā luenga wha evangalia uma mea ia. O le whapito lea o le tau whale, o wha pena o ngā luenga ma iei le atua, LEM. History proves. E wha solo e iei whale lotu, a o wha ngā solo, e mau ese atuai le wha pito le nana a mata mai ai. The changes a oina tu lai mai fesuia inga, many churches end up that way. E ai wha peifo ia o le kalesia na ola mai ai lo tō tamā, le kalesia o le siriange o le kalesia metotisia le tele o lona whapito na ese mai ai o le ngā ruenga wha evangalia. Whai ala tō wala au I ala tō sauringa. Today, le whapito le nā. Ua leo toi iai le whapito le nā. So history proves it.
Luinga o le challenge lea. Ia I tātou. Malo tātou wala uina. Malau tau fale. E saua o ngā tupulanga e mawai atu o ngā tupulanga. E mawai le tangata whai ngā luenga le atua e tu maule ngā luenga le atua. The challenge. Po le ale fina ngalo le atua I o tau mātua. I lona ao. Whasoa. A o le challenge le mo tātou. Ina ia tā ofi e tātou le whapito leo le alien. Ma whaawau lona whapito lea. Iau ngā tupulanga o muli mai. Mo le vi inga o le atua. Wai. Langa ele aia sesi fale lotu. Na te tau ave ina lo tau whapito. No other church can take up your uniqueness. It was given to you. And only you can keep that uniqueness for the glory of the Lord. Hallelujah. Now le taua na hallelujah. O leo ke mga e whamalosi atu le taeole nei. Want to encourage you, inspire you, ma toi whamalosi o tau. O le fionga masani le fionga lea. Ai mai to tonu le fionga le nae, mina la langa mai eise mea. Whamalosi mai ei o tau. Whamalosi mai o tau whai whiau, ma lau tau mata whai oi. O lo whai. Whamalosi mai ei o tau to o le whale. Whamalosi mai ei suli o le whale o le ariam. Whamalosi mai ei o e livi. For tomorrow, there's a saying, children always stand taller than their parents. Tu maulunga whanau, e ro tu matua. O le whaapunga lea, can work both ways. E mawhaina tu tupu mai wanga, o siri aku ngale anga I lo maku. A isoi wanga o tu mai, sili aku o ngā. Seki. O le nganga le nai na I mautinoa. Ia sili aku lau launga livi ngai lo launga lo kamakai au. Ia sili atu au tau suli o le whale. Tai au. Ese alpor kalamea le kua ia eria. Ese alpor kalamea le tua ia eliseia. Ale ese akasi. O le tala eliseia ina wa amelia. O fea o iai le atua Elia. O ule le ofu Elia. Nga kaia I lale I o le tala mawai. O le kali ngā le fesiri. O le ale kali le fesiri. O le atua Elia la ua alu Elia. Ai ngofo le akua ia eliseia. Ai fua le mavenga. Tu maula le atua. Malona ese o le tātou whale. Ai whau whamalosi le atua au tau. Suli o le whale. Ma le au whai ngā luenga o le whale. Ina ia whau wau wai leanga o le tala whaasolo pito ma le mele kau kia ngai. E alu whapea I lunga I ina ma kau kia. Au. Alia, whaftai le atua o le kako whale. Tai le atua le whaongahina o le tātou whale. Ma le ano hai o tangata o whapena o na whamanuia iai le atua. So my aim today is to encourage you, inspire you. Ma koe waku risi maso ia ke o kou. Ia mo le whainga o le kako ngā ruenga mo le li. Awe smau po mo Yesu. Tusu singa len tātou whaongahina, le vaenga len tātou whaongahina. Tusu singa tele o whaia onga, tusu paia lau tau o le polo a inga tele le menea. This passage, according to the writings of many scholars, they call this passage the Great Commission. Au te mana, au te wha tu ina, lau wha malosi le fiaf, le taeole nei, o le polo a inga o le malo, the Kingdom Commission. O le malo le atua le autu le, pusa makaio. Tupu malona malo, o le autu le o le tusio. Ma tell you, it's all about the kingdom. Hallelujah. Ngā luenga awengalia, mana ia ngā luenga whatau le malo.
o le atua. Some reference now nai mawai tau de fa sivi ye le tala le fa yatu. Matai o tolu fa mua le lua fai mai matai o ona po ia na sau ia Ioane le papatiso wa tala yatu le vau yu te ia u fa pe atu salamo wa lata mai le malo o le langi. Sau Yesu o le raunga mua lava Yesu le fa mauinga le matai o ina salamo ia wa lata mai le malo o le atua. Fai mai le mole maua matai o le wha matai o fai o lua sultolu ua whata milo Yesu I kalilai uma wa ia o ao yo lato sunako wa ia tala ia tu foi le tala le lei o le malo. Launga Yesu lungo le maunga o le launga whatau le malo o le atua. Am uia mativa I le anganga wa o lato le malo o le langi 5 tolu 5 sefulu. Am uia sawa ina ono le ami o tonu wa o lato le malo o le langi. Fata oto lo fa mau lo nga tono matayo fata oto o malava e o ile malo e o tu fa unga luas ful fa ai fa mai le tala matayo e tala ina tu foi le nei tala le malo ino o malava a fio mai le o tato li o Yesu. So it's about the kingdom. So le mata o pula le fia ta le ni o le polo ingol malo. The kingdom commission and the call for us to be faithful. Well, tato, Lord, to tell you, yeah. Ala o tala no atu ai le ni me se fa. Mai lava ile. Vai ngalea. Ole me mua, ole fa vai ole polo inga, the basis of the commission. Fai mai Yesu ua tuina mai a tia ule pule umalawa I le langi male lalolangi. Pele no la ua umama aku le faa le la fai la ukala. Ke ua le o iei le faa lea. Ya ai alu e faa o iei. Mua le faa vai le polo inga. Lua o faa tinonga le polo inga. Fai numa so. Tolu o onga le polo inga. Fa o le malo sianga o le polo inga. The basis of the commission, the activity of the commission, the teaching of the commission, and the empowerment of the commission. Yeah. O menai fa le lau. Tal no atu ai. So son mai le nganga po ia. Ya ai tala mai o to. Finangalo. Mua. Ole fa mai le polo inga o le malo, ole pule a Yesu. Now, I teimi o lo tatu iai, e whaalango uma e whai le polo inga le. I le nofo le lei o tatu loto, le awa onga le atua e winga I le pule a Yesu. Whai mai le tala atu spaia, ma Yesu ua tuina mai a tiau le pule, Malamo le langi, male lalo langi. E lua me tau te mai tau o mai le fasi, leina lea. O le tuuina mai, male ao le pule. Pe o le whape fea o na au mai, male te le o le pule lea, malona ao. E mo o mea o na tātou I loa le lei, ina ia aua nei whawai ai tātou. Ina ia aua nei mei ai tātou. Ina ia aua nei o tātou whisilingi ai, ia mea tutupu mai I le olanga, ma mea tutupu mai. Tā ua I le nofo le lei, o le mea lea, I o tātou loto. Tuina mai o le pule, na tuina mai o le tamal, talai, tuina mai o le tamal. O em tātou te manatu, ele ia e su le pule le, sa ia. Ia o le atua le amatanga, sa ia le pula lea. Ai tā ua ia I le tātou whamalo singa o tātou. Langa lewa tala no mai le tuspa ia. E le na o le atua a o le atua tangata. Now the Bible is talking about a God-man. Not just God, but a God-man. Wa fio mai lo tātou ali. Mga lue ina me ia.
E iei lo na winga lo loto o le mele le ta ua mai e tātou. A ngā foi. So se tangata e malama i le pule o le fale. E sa o loto lana ounanga. E loto tele lana ounanga. E le fiungo fia lana ounanga. Pe a malama le leia i le pule o le fale. O le malama le leia tātou i le pule le watu mai le atua tangata. E tau te iloa aila i o le whasino manga o tātou. Ma wha loto tele ai tātou. I le ai o sesi mea i lunga atu o le mea lea. Lela, watu ina mai e le tamā. Nau nai mau, mā te e sultasi, whai upo lua sufitu. Watu ina mai mea ia te au e lo tamā. E le ai foi se tasi ua i loa le atari, ua na o le tamā. E le ai foi se tasi ua i loa le tamā, ua na o le atari, ma se ua loto le atari e whaali atu iai. Ioane su tolu whai upo tolu, ua sila fia Iesu, watu ina mai e le tamā mea lava. I lona ao, ua maliu mai foi o ia mai le atua. O le atua e maliu atu foi o ia i le atua. Whalongo le mai e maua mai le mea le kuai o e kukongu i. E feso mua whai pue lua sulu tasi, o le atua na ia matuanga lue ai ia kerisu. Ina ua toe whatuina mai o ia na ie uoti. Ma whanofo ia te elo na i tū tau i mea o le langi. Sili lava yali sili umalava. Ma fai pule, ma e ua malolosi mali ma i ua umalava e taua. E le ngata i le olanga nei, e u foi le atali. Sulfitu le Ioane fai upelua. Aua, ua e foa i mai ia te ia le pule i tangata umalava. Ina i avatu e ia le ola whaavavau ia te ilato umalava. Na e foa ina mai ia te ia. Lo tātou lia Iesu Keriso. Atua tangata, ma e a meuma, tu wina ma iai le pule lea, e le tamā, ia te pule o le langi, ma le pule o le langi. Now, L.E.M. E le aise mea tau o se pule, pe a whai e le pule. Okay? E le aise mea tau o se tai, pe a whai e le tai. E le aise mea tau o se pule a ngā le a fia lunga. O le pule o malava lungame, e pule la, i le nā. Ai pule nga lue mai, i leo langa, lea tātou te iai, e whawai ai le tala, o le polo inga. He reigns, he rules, but he also rules the affairs. O mea uma, langa o le tātou te, o lai nei. Aleluia. Fesili, o le ale te leo le pule, leiko kongo le whaapunga leo le pule umalava. How much is the authority that is in with this phrase, all authority. Lale tele o le melea. Aleluia. Okay. Polo inga na malo. Teimi ia ua tātou iai nei. So o le ale tele o le pule lea. Now, o le tala tus pa ia. Ngi mea whamanga kumai na pa ia. Ala manga ia le. Ngā lua ngā sufik. Bukako ulo lava le. Ngā lua ngā sufik. Ai fai tau le ai. O le lua tua Paulo i Atenai. Wa vai ele telo fatafai taulanga. Ya la ele fatafai taulanga e tusi ele tua le loa. Mai lo Paulo le lau fai loa tua le loa. And if you read deeply what Paul says, mua o le atua le ana ia fai ale langi ma le langi. This God is the creator of heaven and earth. Who SMA for you? In the context. Atenai. Mini alo fai atu Paulo. Le atua le na fai ama le langi. E o mai ake o ko atenai le pulo le mera. He's the creator of heaven and earth. Lua. Nei e fai foi tua oio malo uma ma mea ono nofo ai le winga le tala le pule lea. His government rule all nations. Fa pena ona o atu ya tunu uma mea umai. Ato fai le atua New Zealand e Samoa o Japangi Amerika. Lengo ko foi mai e sili ai au kirang. And the third one, o le atua lena, o le tatou te ngai o iai. Whaupunga wha Samoa le iai, le atua lea, o le tatou te olai.
ma tātou ngai o iai. Kei se i fo le tala fo ne le loto le tala Paulo. Na ia whaia mea uma. Le pule rea. Pule langa o ia na whaia le fōwhanga o mea uma. Pule langa whainga malo langa o ia na atofa ina malo uma tuai. Pule fo i langa ioio ta ngata malako o mea lai whai. Pule lunga, pule lo, pule la longei. I langa ioio ta ngata fa mai Paulo. We exist because of him. We are alive. And every movement is able because he is. No lo soifua, lo tātou atua. So how big is the authority of God? Te le langa o le atua na whaia le langi ma le langi. O ia o le atua fōfoa e pule le atua ia na mea uma na whai. Amen. Ame so pupo mo Yesu. Le pule le atua. Fatuma winaya na mea na whai. He created them and he sustained them. He holds them. Pe ia whametala tuspa ia le peru mua whai upo e tonu. O lo fatuma wina mea ia umalava i lana afionga mana. O ia foi o leo ruai o mea umalava o lo fatuma wina foi mea uma. Eia, Colosses, mua whai upo e fitu. Aleluia. Le pule le atua whai mai, le tala le atua le polo inga lea. A auto wao. O me mesi le lalolangi. Ke wa uma kai au. E pule le atua le natura o mea. E pule le atua ia na mea na whai. E pule le atua i le aso e uma ai le lalolangi. E pule le atua i le aso e mutai. E le pule aingi ngaka. Po ama na tu tangata. Therefore, o nga luenga tātou pe o le ale tūlanga i o i ele ngā solongo leo langa. We still go and fulfill the commission. O nei pule le atua le teimi o mai. Tātou te le no fo atua tu vale ai. Pe ka kau ke ngofo fefe ai. Kusa pe fai mai a le suia ka vale uma ka ole me. E le uma. God rules and his authority. Hallelujah. Vai e o ai le. Fa fong le. E o ai mawiki. Ai fa mai le tua. E le ai se manuiti e pa i le ele. E uno mai. Karakala ko mau vau. Ma tai se fulu fau po lo suriva. E te fatau e ani manuiti se lua i le asari. E le ai fo i sola ua. E pa i le ele. E unoa malo o tou tama. Le winga le tala. E o ai le pea le magulele. E le mwhainga pea unga ma le kua. Ok. It blows our mind. How? Lale ke leo le pule le ye kala Yesu e tau le pule. Malava. Langi malalangi. And he pule me uma. E o ai mangu felelei, mal felelei o mangu felelei, fai mai le kuspa ia. E le pa a semang. E le pe a semang. E o ma le pule le aku. O woka. Pule na turo mea. O le alanga la so. Le so fole le lunga ma. Oi ele nei wo su sa ia te ia le matangi. Mole fa. Mole sam. Praise the Lord. E pule le akua ia sakang. E longi me fau me ia me lo foi atu longi me fau me lo fa longo al toi fa malos ma fa manga. E pule le akua ia sakang. E kelem fai ngai sai ia sakang. Let me say this again. E kelem fai ngai sai ia sakang. Ai ngai yoi sakang i le pule le akua. E pei foi le o se mai le foi le o la ku i se firi. U mi ar firi. Po fea e sakang. Ala e mol firi.
Hallelujah. Thank you. Wa whai ngā Yesu le, tutulinga o te moni, whai maile tala ale moto tangata. Pese ale nei, sa fo ile nei o ngā fau, ua pule o ia nganga leanga, ma ua whetala tu ia ona lātou whaalo longo ai lea ia te ia. Praise the Lord. Preach the gospel. A oto atu. Whakaungu le poroinga. Po whele mea ngā iai ngā ruenga le rio le pō uriuri. E pule lea kua ia sa kangi maa ngai oinga. Whai mai le tala atu spai o aso ia tātou te iai nei. Whapei aso e ngata i o aso noa. A o aso noa le whamitalanga ke nese ono. Ono mai ai leo atari o le atua. Ma whai poipo ma whine o tangata. E vai lua ina i nā whai aonga o tuspa iwa po le a kongu le me whakau i ele whaupunga o atari o le atua. A le maturity o tangata o lo whai, o whaupunga le sons of God, whatau umalawa i ave whiau, whatau i angeru. So le isi le a tauwhinga, o teimia, o mai o ange, o le taranoa i ang aluenga whakemoni. O angelu uba nga pa uma kukuli mai lalongo, whapenga onga, fau vale, whakasima, masakang. Le maenga le ua whai whiusoing. Lala le e na fua mai le tau whinga fwoi leo kako sambo. O mabeo ka ngaka iku ulua. They're true. Amen. Lona winga. Whai mai le tala e tuspaya. O aso ngei. Aso muli muri. E whate tele ina inga luenga whate moni. E whate tele ina inga luenga whatau laitu. Ai kako ke le popole ai le melea, e pule ai le kua i le whakanganga o ngā yoinga o mea. Pule ai le atua i le mea nui sakangi, pule ai le atua. They operate under the rule sovereign of God. Praise the Lord. Pea whaitou te asi nei lunga o le YouTube. A o vevesi le taua lai whaingi, ma le angoango sol ke. Le isi pito, le ano ai o tangata mosa le mi waliliu ia Yesu. Ma le ano ai o tangata o lau, whaali ei whalinga o le li. Ma whaola inai, e pule le akua. Ia sa kangi ma ngā mea e. Whai. Le ala lea ua kako ma sangi o lau, ngā whaafia kou kama. Le iaia se mea ngam whainga whaia sa kangi ai opu. E ungoa markala le kua. Okay, ale whai, e ngaka i me ki whai. Hallelujah. Hama. Pule o malawa le langi. Malalo langi. Pule i malo. Sovereigni male pule le atua i e. Kai ka ia kungu o le malo. Le ni me fau me ia lau whalongo. Just a reminder. O lea o te nau e to toi lo loto le melea. O le whaavai o le melea. O le tātou i loa le manofo le o tātou loto. What that authority is all about. Hallelujah. Le lopo e si onu mātu sui fo i pāre mio, giusila. Mātu lu umalolangi. Al tala tu spai al tu sotani elu whātou sulua. Pule siri ese le atua i mālo tangata. Na tui nā tia i fo i o le o ia fina ngalo iei. O lona pule whawawau lea. O lona mālo e au tupulanga alawa lea. Tolu suma le lima. O i lātou umau e nofo le langi o peise i ua le ai lātou. Wa whaia fo i e tusa malona fina ngalo i au le langi. A tō mai o no nofo i le langi. Le ai se tasi nā tāo fialo na ao. Pe whai atu i atea. O le ale mea ua. Pāle mia i le ko inga. Ai le pāle mia whawhingi le. O le whina ngalo le tupu o vai tai e le ao le li na te li liuina mea uma o ia whina ngalo i ai pata o te lua sutasi e upu mua mua. Praise the Lord. O lo tatu wola i le lalolangi e whamai. Mea o te tupu. And at times we cannot escape that.
Alo me tau tia o le tau tala noa ele pule le tua, pule me uma, pule le nei, pule le ngā solongo mea. E o ai le taimi foi le, fa marikala Mose le akua, Mose le akua, ke le mawhai, ke le iloa kaukala. La tali le atua le sotofa. Mose, o ai ngā whai ala ngukuru ngaka. O ai ngā whai ala ngugu. O ai ngā whai ala pipili. O ai ngā whai ala kawaso. O ai ngā whai ala eva ai ma le leva ai. Se isi wha punga, o ai a pule au mai a mea Mose. Me. Now, le ali o le o ngā samiloloto le mea lea. Pule le atua. E mea uma. E ho ai whakingo ngā sala ka ngā kai pule i lea kua. Praise the Lord. Whaithi au. Ka kala whaalong. Whaamaka Elizabeth. Whamane tala paulo le tala le lei. Whaalongo. Ki kone niso mua mua sulima tolu. Na maliu ke riso moa tātou anga sala. Pei ona tūsia. Okay? Na maliu ke riso moa tātou anga sala. Pei ona tūsia. Lale winga le upu pei ona tūsia. Na maliu le li moa kakao anga sala. Pei aunga kusia umari kuspaya ke nese solo kilung mes salamo apuna feka. Na pule ai le tua. Ile anga sala, e anga sala ai kangaka. Ai le iais kangaka anga sala funga ai le. Oh my Lord. Whapei ona tūsia. Kei, ngā luenga whaalu o sufitu lo suwaru. Awa e moni lava, na whaapoto ina le nei ai o he rota, o pono tio pilata, a toa manu ese, ma le nuo Israelu, e te atu i lau au na pa ia o Yesu, wa e whaawina, whalongo. La tau te whaia mea umalava, na tua na mua i lau a ao, ma lau lava pule. Koe whalong mai. O kaumau. Lana winga, o le amua he rota. O le alo sisi o pilako. O le alalanga o le nuu. Matanga teu taia, whaasa kaulo. O le whaia o le pare tui ma tui eile unu esu. O le tuu whianu, o le kapo, ma le sasainga, whai mail tui spaia. O ia mea uma, na to pule, ma whātita uina, ana mua ele atua e ui eilo nalo. Whawai o polo inga. Whawai o polo inga. E tūle iei tātou e whamalosia. E le ai seisi tau te whapea e le ma whai o na le ho iei le mea. Sia, ngai pule ile kua. Oni tangata o tātou ma fau o makua le se wha moe pei i mangu. O lako loko e malo pe se awala ka. Watu ina mai a jau le pula malawa le rangi male lalo langi. All authority. Wow. Na eto pule anamua. Ingai pule so moreni foi le atua i whelewa ingo kangaka. Pule so moreni le atua i whelewa ina o tangata. Pule e su le oti e le pule se oki a kako. Tau te mamai a le pule se mai a kako, pule le atua. A whalala mai le oti, e le pule se oti ato. Pule le atua.
tua. Oi, sovereignty. Le tua le. Fatau ingo le misiona. Nala le tala Yesu. Eliam. Pule umalava le langi male la langi. Pule le na le pule tau. Pule toi pule. Nga solonga le la langi uba mamea umalava so go. Go. Praise the Lord. Now, at the end, ole nafo le leo tatou le o ngā samiloto le sovereign o le tua. O na o teimi o mai whalama i le mele. E create i le avanoa ngā ioian whatinonga polo inga. E iai la teimi ngā ioi le sovereign e pule o le tua. O le vaia tātou, o le problem le mea lea ua kupu mai. Ai lea tua e au le pule. O le avanoa wha proviteni, e whai e whatinonga le polo inga. Whai e whatinonga o le o atua, o ngā lue atua, o auna pena. Every time that the sovereign rule of God activates, there will always be a crisis. E iai ale swinga o le sio manga e tula i mai. O le tele lao teimi, o le vaai ale tangata le sio manga le, o le whawhita auri. Ai le atua lai whai mai o au le pule. E leo se whawhita auri, o le avanoa whapuroveteni, ngā ioi aile. Whakingonga. Praise the Lord. E leo si la fia le tua le ngase wo o mai lo tama. O a makala e fai. O fa malolo ngai su se ka malolo. E leo si la fia le tua le ngase o le lo tama. Koe whaalong mai. Ele aise me tupu whatanga e au noa ma le lima o le atua. That's all authority. Ia te au tōla o wawai mai i sia sa, wau kowe ka ngisi la. No whamo ma whau fia ia si ngā ua lesi se, ua lesi ma la mara kemina kowe ka ngisi ai. La le meo kowe ka ngisi ai. E pule le atua. Ai ole whawhita uli ma pifo i mai ngai ua suia le sio manga. Langa le uwhatanga le atua le mas. Ua suia le sio manga. Ua suia le sio manga o tau langona. Ua suia le sio manga o tau mawhau. Ua suia le sio manga o tau loto. Kalo whaia te. Ai le mo fai ai ona whawhitia ma le isi tala laua le lai ai leo wha leo pe a wha pe whea kai au. So to us, we are facing a crisis. But to God, it's a providential opportunity. Yeah. Ia mai la yang mako falolong mai ai sei fa maka sa penu na ori ia sa fa i malunga i ma sei fa ma ai la ko sa penu mo ka au awala un alo ko kama ngofo ya ma sa penu maka kupa ele fa ma ai langa ia ya ma tatalo lesi ma ola nga wa fa ngofo ai lava i wa fa lango umar ka kalo te me uma lava au ngofo ma ola wale amas bo mo Yesu this is providential opportunity ya wa fa fe au ko makai sole na maola i ele le oki willing kongi loki
O le whaafika uri le mea wa e alu wai kupe. O le ingi so le mako ainga. Mā te atu. Ai whai mai le mako ainga. O lai fia whailoa i le whai whiau ia ke oe. O le whiau pārangi. Whai whiau whawhingi. Whakorare mea fia whailoa i le whai whiau ia tau. E mga ke lua whai le funeral. Ai nga whawhenga o lo i o. Nga whawhenga i loa le whai whiau au le o ke sau. Wha mai le seri. Ia nga whisiri mai apu au mai le whai aku ele kala. E no ulatu la ia ma whaafsanga i malifi. Ma ngai o le aure le ia se whi whai whiau. Ma ngai o langulonga uru e pae i. Ai walang moanga piko i luma i ole. Ia. No ulatu la lea wha mai le whai whiau. O le tāpor kalame lea. Wa uman tūsi le lei ale a e i o ufanga la mong. Le por kalame. Tū mai ai ma le mata upu. E skielu o ia. Whailaunga e tōru. Kasi le fiku. Ia tusi le te whaitau. Malaunga i lau sunga i le tusi lea. A ole, o ngei. A o kai, a ole lok. It was a funeral. But I did not know. Sa whai asi ngā u kamai, munga whoi lele i le unga. A ole awa noa lau mai a le atua. E whai ai le wholofolanga o le tala le lei. Male mā lo le atua, le aso lea. Wa umai ngā. Ai koe ka waku le si oki. A le oki whai Amerika. Koe wheliu a inga hai mea ma koe whai kong. O le e whakasa le loku le e Amerika. Mā waku ai o. Ngei ngā makau. Afi the family service. I had wakul vai over my o he te sau le file family service ngai. Te la unga family service. E o mala fiuno. Ai ko fai mai le fai fiau. Tato uma e ava noa. Ta e la unga fai fiau. I ka ko loku ka e whakasa. When the ngai yoi le pule ale atua. It creates a crisis in the manato istangata. But it is a providential opportunity mai le atua for the fola ai le talalelei ma whātau nu ai le polo inga o lona malo. It's amazing. Aluenga le atua. Let me relate another story. O le fresh o mavo fau la unga sa fai o le VOC. Tupu e lua ma tau pue wha. E a mata whapea. O na sau ai lea o le whawhine. O le toa lua o le so o le perfecta. Whai mailana tala. E li seia. Ua oti lau tane. Lau au auna. E te sila fia le leia. O ia o le tangata matau i lea tua. Okay? So al perfect. Au na ali saia. Matau i lea tua. A woki. Ai a whai tau te mana tua lea o so aku a kuki a te autou. O le matau siri o le whenga inkwai. O le kangaka makau i lea kua. E ola tuloi. A man who fears God lives long life. Eva ai manuia o le atua. A story there. Perfect. Au ngai ali sei. Makau i le kua. Ai oki. Pule le atua. Au. A le oti o le tamalore. Creates a crisis. O la le crisis. E li seia. O lea wa le aise kupi. O lea wa sauka malonga mako ai kalafuas. E a maku lau whangau. Langi le mea la fai. E li seia. Little did the woman know. Ai le i lor fo fine. O lea wa no le provideni. Langa lea wa saungi le kua. E fai le wa venga. I le fa fine lea. Malana tama. Malana whanau lea. Ngake le i lor. Hallelujah. Now, o le tā ua leo le ngofo le.
Tātou I loa le o le pule au a le atua. Whamālose I kako Eliam. E pule le atua le soifua o kuki. Pule. Ai foi ai se mea o te langona sa whamālose o koe kou ka maa iakei. Po le ale fina ngalo le atua. E le o se whawhika uli o la vangoe a mai le atua. Ngalue inai o na whavenga ma mea na te whaia I le teimirea I le whaaua wina o le polo inga o le malo ma le LEM. It's an opportunity e whau ai le akali o le whale. It's an opportunity mai le atua e ngalue ai le atua I wavenga o le atua I whaife au o le whale. Pule au le atua le langi malengi. Anytime you activate telepule, there are no crises. They are all opportunities. Isaiah, rangai, e iei le whatinonga o le polo inga. E iei le whatinonga o le polo inga. Langa le whasamoa o aku. Ato e whai mai si the present continuous le mea mai le ngana e leni. Le lam foi atu, as you are going. E leo tala noa mai se mea whapitoa e ke alu ai sainga. E ui a onga e au fia I ko kongo le mea lea. A le whatinonga le polo inga. A o kako wau. A o kako ngā lulue. A o whaia kako ke laki le kio. A o whai kako mea uma. A o mea, it's our life. Preach the gospel. Whawhitai le atua. Ua whaatanga lau tau tamai mai. Ma toi malas. E le iloa pe whaatanga e le kua o ke mai mo woki e ia. But always look at things from the perspective of the pule. Wow. Le atua. Hang. O tātou wala. Uma tātou te whai. Ua whia ni oti ua whai lau tau whale lotu. Ma whaola I ngai ka ngaka. E tau whia ni si o tau nā ua au tau no lotu nei. Ai ole oki ngaka a mafua inga kou no loku inga. Whaola I nai o tau anganga. Because God's rules. Ha o tau o atu. Ha o tātou whia se mea. Aliam. Pula le atua. Pula le atua. Kako wola. So le winga lana tala. O maua malakoka ma. We are immortal until the time God has set for us. E reo ki aku ki se longa e o, kai mi uma nga pule le atua na muai. Oki ai. That's what the Bible says. Ai ngā ave ngā e lia ele. Kalioka. Ai whaakanga ia. Eri sei e ave ngā e. I la mai. Ma oki ai. The same God. Sovereign. It helps me a lot. Te lele o inga I loko loko. Me voi le au ai. Ia se ona mwhaina mai se o wha malosi. Well, let the scriptures. Tātou. Wa whio tini se o tātou o tau pele. Yeah. Why? There will be surprises when we get to heaven. Isaiah, ele mawhai ele infinite mind o na matua malama lama ele infinite
God. Ke lele kua. Nga pawa me u ka koilo. O mea ua pule lea tua e whaali mai. He authorized to let us know about himself. But that's not all God. It's not. Mafua anga le pe o le taunu anga le tai vi inga le neas. O le tala le nara ue pelu. That is the kind of faith that pleases God. I don't know tomorrow. Wa whainga ka leo langa. Wa pupua ngā leo langa. Wa lei loa pe wha pe whea kai au. Whai maila i tala. O le wha kua e fia e le tua. Wha tua e wha tua i le tua. E unga lei loa po a wha whea kai au. Mong ka laku. Pe ia o me tau te whaalongo so il tau te maa. Nga o polo inga tau te ola ina I wholawholanga ai leo whaamatalanga o mea. We live according to the promises, but not the explanations of every little things. Hallelujah. Whaavai o polo inga. Ma whatinonga o le polo inga. Ia sa, iei nisi na whaalongolongo atu le live nga sau yo nga pue mai lesi au vai ngai. La mkau usi makua nga whai le family service. Ia. Ko ngasi o mianga whapea. E lo lea e lo kukimalupi. Aka le ngofo ilung maoleri. Ka kere lo polar kala e whai le kangakai ngofo mai. A wai le isi se maal mo lamba le lalolangi le ngofo mai. Ia na oro le whai lau sa vali le mawe ilo keilo. La ilo mai kangakai kongu. O le yoange ongo korsu ongo. Wau whape lava o nalo whamai o le li I le rolangi. O ia o mailo na tali e sto tasi na ele whano se tasi whātua tua. Ia maua leo la whaavau. Ia whailoro ngā wau keiro ilo mai ngaka. Ia no whailoro au tala. Au ki whikala ngola I leo la whaavau. Lan me kau leo la whaavau. Tau te iloa mai wako ola mai la wale loku. O lo kala ngoa I leo la kaheo. O le tele o tātou, tau tele iloa, o le kala kuspaia, e ama kakungei. O le teimi ai whaola ina le tangata, ola loa I le ola lea. O le mafuanga ngā kouke oa le loko. Ar koukaua I misa ia. E whe ukai a lesi I resi. E loko ki ngā mai a lesi le amakanga e mai fuar ka usanga lai loko ki ngā la ba e ngaka wai langa le ola le kalonga koi e le se ola fa natura o le ola fa super natura le ola lo ke fa koi e le ma fa nga ola se se o mai Yesu te longa lo mai langa e no fa tu le okay facili a fa e ola e fa pe I fo lingo le ola le. What does this eternal life looks like in the time you are alive? Le taimi o lo e ola I o le tangata o le langi, a le te ola le langi. What does that life look like? How does that life sound when it speaks? How does it sound when it sings? If I prefer behave le ola le. O le attitude ale ola le. That's the heart. Or the phrase there, go we therefore. Everything that we do. L-E-M. Oh, my. Oh, man, oh, my, fire. That's God rules. Lalo lo fire to lo fasile ina le na mata. Or ka mar mo le mele ko kongor fa. Mar mo le puli. Inga yer mele. Okay. Pe ako so ko ki ako ngolo wa finger tai. It's great. Malos. Lefa vai ngofi. Amen. Le tu. Pai. Tele yo fai au le. E nei. Ai pule mel que le cosi lungo pouco male.
Se mea lau ngari kou ka mai, pa ingo fia I loko ka ngaka. It's the authority of God. Here is one. Mai tala I dia o whaalongolonga ngi le kai o leo ke kau mafo fo matatalo lava mor ka ko loku ai ma fiki mai lo lunga le lai fari se mi ngai o mai le kala I dia fa mai le tala tu spaia ale se poto e fanol nu o kai o le kale sia le fai mem fai au lo na winga ma fai na fanol le lotu pe avale pe la lai fai malur kala fai via ai pe o langa ko kia fai mai fai via e ma fai langa fanga lo loko pe avale fai via ia toi sau e malesi leinga anga le poko lea e lea o mai le seminary e lea o mai le aonga ngā o ngai lau sugar fai via ma ia kala e pule lea kua. E pule lea kua I lea ngā kisi. Ma whau. Ma le mea kui e. A penga. The fact that li wo ko wo umai la onga mai ko. Ma ka ma ko umangi ka whau. That doesn't mean we can operate outside of the authority of God. God authorized one kui. A penga. Authorized lea kua ko ministry. Reach out. Tala le. Ile fai mai fua Yesu le melea. Farka mea. Pule. Everything is in here. Hale fai ngā kao le mea. Ngā le telo te mea lui ka winga I kako. Just yesterday o fai atu in ya leo Toelupe. Wow, fear me. And many times ko fa longo fa fear. Fa foi go fo la sa foi kuki wa ku foi la vol mele. But many times because we are humans and at times we don't surrender. Dai mi au ta ta to wa. Ye vi ia le tu. Pa manuina leli. It sweetens our worship. So mali e ngau yo ka kul vai mtatu tapuai. Ele tu. O fia ku lungo ka puai, o fia ko kuli foi. Para when I identify myself with my brother mango for ngor for ma ka puai fa kasi. But God knows the heart. Already. Praise the Lord. Ka ko vanga solo. Oi, soli. Tolu. O ngal polo inga. Famale tala isu. I auto wa o atu. Now Eliam. Ole ta ua ia ua. Ole tofa. This is a time to listen. This is time to receive from your dad. Ole temi ole swala uma of la unga el wakuru gei. That's the heart ole me ole na. Ngā whai mai ari saia le ai kake oa. Ngā whai ki kala le ai kake oa. Ai sea, wai lo le le ai saia ole a amelonga makai ole kaimi ole receive. This is a time to receive. This is time to learn. A whai o yai ngisi meo yai ki o ya saia ya Elia. This is my time to get it. Não quero ver que eu quero algo como. But I am. Ole polo ingole malo. Le tau ai ole tau mai ma falongo le la unga lo como. Ma make sure you swallow everything. Our Pai. Fai le si mako woki. Ko bo mako woki o. Ia ngo ko ile ka mako ngoi fai o doctor is ka. Fai degrees ka. Ia olor kai me o ku o ke lau o fai aku lo ia bo uma mori mau paku mori mau penga mori mau
pe le le e lungo le bonga o lungo le va ke isi mo ni mau ino foi atu lo le e ke Saulo le fale le pe fia o tia ke Saulo le fale le filemu falongo o ke poko ya oi ke le foi akula se poko la ngole fionga le ku le ke foi ko eri am pe o le lo keki le lo ngau pe wai o vai o malung veske ko o ling veske ke le kre yo e ke Saulo i shut up and listen e poko ko kamaya o ko uma mo me kala fa ainga ye fa yaku I love you this time fa long way telele tino keriso au matala ye fa sai fa kuki po ke sau fo yau fa sau kala ese e ke fa longa o le fa le onga le oe your church is your school of learning ele fionga le tu I might help au tu fa longa se me sau le live longa ele o se me nga le koe ku mai o lesi vai ia ile mele o uma nga o ngai oi nga koe ku mai o lesi fa skepu ia ile mele is taking it wider and then tiba kala e sua o kong fa longo o mai me fa longo ha longo o ko kama loa o ko ki fa longo mo ko wa fa longo o e mo lo sunga o ki fa longo mo ko wa praise the Lord. Hari tau ai. Kau ke fese ai kai au. What? Teach. Fai fi au fau le lotu. Falongo. Faftai le mena o ina o tau. O sai lau al kou kama. Falongo. Falongo. Ma fa ma ai a kiri le pelu. Falongo. 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 Fa mai Yesu a o ao te ngata I mea umano o fai atuai ke rese kau faring. Praise the Lord. Makalongo marisi fai au nga marisi fai au. Kalangola I meo mafukanga. Ai fa matala al fai au le. Ia o mea ngā paulo ke le fo kai mele sa o I mea ngā paulo. Wow. Upo Paulo upo ai eri. Upo Paulo upo ai eri. Upo Yesu, amen, amen, pastor. Upo Yesu. La tala Yesu. Kiko. O tau le kiko ke liso le wharongo mai le live ngai kai la tala Yesu. E tele mea o te fia o ati ati o toni. Ai le mawhai o no tauloa. Ai whatali se I saule nganga pa ia. Na o atu le o tau le nganga pa ia wai le anga o mea o atu le nganga pa ia e le fai na o ia e maua mai a tau o mea mai a tau o mea ia mai le tama o fa o tula I mai la le kalesia o mai ruai apostolo o la to o onga le nganga pa ia o onga le nganga pa ia mai a Yesu Keriso o onga Yesu Keriso o onga ale tama kuspa ia a koranga. Praise the Lord. Toi dem falong. Falong. Fili le mai ke ingwai. O ke loa o mfakanga o el kou kama. Kou ke falong longo aku lo mama o mai o. Falong. Fili le me ke falong ai. A fa yengi si me ke falong ai fafaku I. Fesili le kou kama po. Fele mai. E manga luenga e ingwai. Why? Because if you drink dirty water, it will make you clean. Will make you dirty. You jump into dirty water, don't think that you will come out clean. You will come out dirtier. Praise the Lord. How tonu
malama tonto anga fai tau le fionga le tua, ko malongo falongo for the sipi. Pali. Hey. Praise the Lord. Yeah. Fai aku fai fasoa. Le si lau le ka wa ko ngi ke wo ka malwang le ke. Ya saulo le si li nga fai lang fasoa. Fala mai ya. O mela ia no uloa mai au su e ngalo loto ale la ye me ye. Pai. E o ale kau o me nei sa o ia u lo ta ma fai fe au. E o nga me le ma fai nga fai. Le ma fai nga kau. Po ale lo loko lo ko wi lo le fionga le ko. Nga o inga uma ya o ko i. Ko vai mai ki se ko fai ya. O me po fea la vai fai ei lo si la fia. Acknowledge lo fa le lotu. O me nga o ia u lo ka ma. Fai ya ko fai, ave sa po mo Yesu. Okay, last one. Ole fa malo si anga mole, polo inga. Fai male tala Yesu. O te ia te o to Yesu oma. Meaning, makau sili ako, my grace is enough. Tutupu mai mana onga, I te teimi ole, whainga ole, mele, mole ma lo le atua. E ono, wai mai ai le whainga ole polo inga. Grace is enough. Because He will always be with us. Whainga tā, tau te mawhati ai, aole, tala le Yesu, te le tua o tau te oa le manu, la Yesu, wa e mai o mawhakia, la Yesu. Te loa sili aku nga mawhanga ngofo Yesu, ka fo kuki, kei pole mawhakia, ngai loa au kei milau, ke balo vale solo ai. It's a promise. He'll always be with us. Grace is enough. Te leo tatu mana onga. O mawhatianga. Lo wanga le lei aku e sere me fika mai. Lava mai Yesu o lau te iaia te oe. Lava ma te toe lo ua lofa tu noa. Whai er ka polo inga. Whai ta polo inga. Tawa. O te toi. E ma tatu spaia. Tatu sa loto e whaalata le tatu le nofo ali o le lofa tu noa. Ia tatu maua. So sanyo lo tatu o mia. Because Christ is with us. Lo ia le lofa tu noa le li. Aliem. Piso. Loto te teli. Folo le tala le lei. A o tō atu. E lava ma tutoi le lofa tu noa le tua mo tatou. E iai e suna te le tu ua tatou. Tai awa. O ma ua makuki wa ubana iai le teimi e le tua e alwai kuki ese atu iau tau. Ma ualu ese ai au o malemela o te iai o. But grace is enough to build up the next leadership. Au au tatou for longa. So what's the call for all this? Tala tu spaia. Rejoice always and pray without ceasing. Tu inatu ile atua me umatou te manatu iai. Awai manatu mai le atua ia te tatou. We will never feel sufficient. Never. And God authorized it that way. Rei tatou wola whalangolango ia te ia. Tatou wola te talo ia te ia. Aliem? Be blessed. Be encouraged. By Yesu puri. Tatou wola. O tatou te whai. E le lei le ioe le atua. E le lei fo ilana le ai. His no is good. His yes is good. O le wha maa folo o na lima e le lei. O le tā ofi fo o na lima e le lei. E whatoa tātou iloa tai au. Le atonga o ia mea. Aia o tātou wola. Go. Keep on. Maola. Keep on evangelizing. Bring people to the house of the saints. Build them up. Teach them the word of the Lord. In Jesus' name, amen. Amen.
Hallelujah. Please, bro. LEM, we have the man of God with us. And it's amazing that we have the message for us. It's a great encouragement for us. 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚡𝗏 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚏. But this man of God, he's carrying the fivefold ministry of Christ. He's an apostle. He's a prophet. He's an evangelist. He's a teacher, the rabbi for the Word of God. And he has the heart of a good shepherd. Don't miss the opportunity, LEM. Young people, Levi, where are you? Young people, this is an altar call for you. Come. Let the man with the fivefold ministry of Christ pray for you. LEM, 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝, l'apostol perfecta, fayaonga, leu mamoe, fayevangelia, mo oen meitao. Atalol pes. Mai tatalo mo tatuma. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚘𝚏, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚙𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚙𝚢𝚘𝚏, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚟𝚙𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚟𝚙𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and Savaii. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558
2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Toelupe, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to